Chẳng ngày nay hiện bị to mê điên thâm ý châu đó là so thâm ấy đọc là so thiệt đọc là so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chẳng chẳng châu chẳng ngày nay cứ ngày ông kia chẳng ăn thật Tuesday ngày nay ngày tí mà pay mắn mà pay vì chẳng ăn tha 20 second 20 second 20 second ok hai ok hai nắng hai mế xa cái sang lấy những anh ta April 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 ok chương năm bị bọn mán bị bọn mà thấy làm những anh ta 2025 2025 ok ní mê riêng tí mán mê riêng tí mùi những anh ta lesson 1 lesson 1 យើងរៀនពីអីគេមេរៀនរបស់យើង learn នេះមានន័យថារៀន26ម៉ាន20ម៉ាន25 26 English alphabets យើងរៀនអំពីតួអក្ខរក្រម26អក្សរតើណារៀនអំពីអក្ខរក្រម26អក្សរចឹង26អក្សរនេះយើងរៀននេះដែលយើងរំលឹកនេះ A B C D E F G H I J 10អក្សរហ្នឹងជា10អក្សរដែលយើងរៀនពីមុនហ្នឹងតែនេះគឺអក្សរដែលយើងត្រូវរៀនបន្តទៀត10អក្សរទៀតអញ្ចឹងអក្សរបន្តនេះមានអក្សរអីខ្លះគឺយើងមានអក្សរ K យើងមានអក្សរ L យើងមានអក្សរ M យើងមានអក្សរ N យើងមានអក្សរ O អូខេ O យើងមាន O អញ្ចឹងហើយយើងមានទៀត O P O ហើយ O O P Q Q R R S S T T T អូខេចឹងយើងនឹងរៀន10អក្សរហ្នឹងទី1ត្រូវចំណាំរៀនចំណាំអក្សរ K អក្សរ L M N ហ្នឹង K L M N O ត្រូវរៀនចំណាំវាអូខេតោះឥឡូវយើងអានសិនអានមេរៀនទាំងមូលតោះ Tuesday 22nd April 2025 Lesson 1 Lesson 1 Learn 26 English alphabets okay learn 26 English alphabets អូខេអញ្ចឹងយើងមានយើងនឹងបន្តអក្សរ K K L L L M M N N O O P P Q Q R S T okay lesson 1 learn 26 26
English alphabets K L M N O P Q R S T T T okay K L M N O P Q R R S S T T S R Q P O N M L K K L M N O P Q R S T chám hết chám à soi ghế soi ghế soi ghế